پارلمانتر دم پارتی یه آمده جنگیز چاندار چت پیشه ده بیجه سروک میته ابراهیم کالن استخبارات ترکی به فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی را جویایه لی وزیر درو یه ترکی حکام فیدان رد کرد که او جوین پیکاتبه جنگیز چاندار که بری ببه پارلمانتر روزنامه‌وان و نویسکارکی ناسکریه لترکی ایرو ده هفت پیوینه که خود ده بیجه رهبر پکک عبدالله اوجلان بری پیواجو دست پی بکه نامه یک جبو فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی شانده بو اوجلان دوی نامه خود بحث هفدیتنه که دنابر مظلوم عبدی و سروک استخبارات ترکی ابراهیم کالن داد که چاندار دبیجه هر چه قاس هر دو آلیان بیک آنین و جوینه رد کربنجی لیزانیاری الجمعی هنه که جوین چه بویه جنگیز چاندار هر وها گوت اوجلان دخواست کریه گلگل سروک جهپه özgür özel و پارلمانتر و پارتیه یه آمده سزگین تانر کلورجی بجوه لگور گوتناوی جبر که جهپه وکه ستونک سرکه یا دولته و کلیدا چار سریه لترکیه هجمار قرباني انتقينا لكنيسة مار إلياس لطاخة دويلعة لشامي كالاكي بلندبو ما دهرومال كر من نيفي بولتانا خوا داوي تقيني وزارة تندرستية سوريا دبيجة 22 كس هاتنا كشتن 59 كس بريندار بونه هزن سوريا ديمقراطيك هسده او تقين شرمزار كر تكس كر گوت و شر روان لدجي تروري بردوام بكه و او هر دمه آمدنه لسوریه بشداری هر شرکی دجی تروری ببن. فرمانداری گشتی هزن سوریا دموکراتیک ده داخویانیه که ده گوت ترور جبو همو خلق سوریه تهدید و دجمنه که هف بشه. پرانیا تاخن قامشلو بی آفتنه اف دمک دریجه بحثا بی آویا و دفریدک خلق داخوازا چاره سرکرنا و پرسکریه که دکه اف نیزی که محکیه که آف جسر پرانیا تاخن قامشلو قطبویه اف سروکتی اشارداریا گل قامشلو قطبو که نرخ داگرتنا تانکیره که آوه یعنی در دورا 5 برمیل آف تنه ب 30,000 لیره سوریه یعنی در دوره $3 امریکی لی خلق دبیجن نخیر او 5 برمیل آف به نزدیکی 5,000 لیره سوری دکرن یعنی به $5 امریکی $3 لکو $5 لکو یعنی فرق $2 خودی این تانکیران چد بیشن او جی دبیجن او يعني لتر يا مازوتي ببهتري 6,200 ليرين سوري دكرن او جدك در دورة 6 سنتان جبرو يكيد دقور قوتنا وان او نچار بنا كو آويجي بها بفروش لباجار قامشلو كريزا آويجي بهتري مهكي و بردوامه پرانيا تاخنوي باجاري بتايبتي بشيرية آشورية حزام قناة سويس كورنيش و هليلية جبر كمبونا آوه دنالن و داخوازا چاره سرکرنا وی کشه دکن. ام كش زانن بارانا ايصال قلك كيمبو فتعدايي لآفا بن عرض كريه ومنسوبه وينا پرداخستي و كوير كريه. جبر ولوجي جري بريامه تي خستن انه كاركي انا بكي وفي بسغريكا هانج ملتي مره وش خلكي مره بسهلين وحلبك امزانن انا لقامشلو لحرا كورنيش لسياحي لهليليه لعلي حزامه ولحمه حارات دي بسغريكا افي برچيبويه شارزای کاروبار آوه اندازیار آلا حبو بریا روداوی بانگا خواه و خلکه دگهین ریوبریا خوصر کد زودترین دم ده چاره یکیش ویکشه را ببینه ریوبریا ما جیتی خستن
انه حلولها بلز ببينه، علما انه بلدي وشركتها بيجي حردو يعني تخسير ناكن وكاردكن بشبو برو سيرفي نقطة عن جغري ولو آذا قاناتي استعمال كرن بريوي آذا صهري جاي منا باقجن قال لك نخوشي ج آذا وانا تشيد بآذا قريج تينن دوزعينن أفجي دفي مراقبة سرواه بدفي ريف برياما آلي كاريه ملتي مربك الرجابة جبر جناحيا معيشي وضعي خلكي برزحمته. هفسروکاتی اشاره‌داری اگل آقامش لوراگهاند بو کو نرخی داگرتنا تانک که آوی به قباره 5 برمیلان به 30,000 لیره سوریه او جیدی که نزیکا $3 خلق جید بیجن او تانک که آوی به قباره 5 برمیلان به نزیکا 50,000 لیره سوری دادگرن او جیدی که در دورا $5 بهای برمیل که آو 10,000 لیره سوریه کدی که در دورا $1 کپاسیته هر برمیل که جی 200 لیتر آوه داگرتنا تانکەکە 500 لیترایی بە 20,000 لیرەیەن سووریە کودەکە نێزیکا $2 لە عالیەکی دن خودیەن تانکەرانژی دەبێژن ئەو لیترە ئامازۆتێ ببێترژی 6,200 لیرەیەن سووری دکڕن ئەو ژی دکە دەردۆرە 62 سنتان ئێدی ئەو نەچارن نرخێ فرۆتنە ئاوێ وها بلند بکرد. ئەمگری و گازنیە خۆدگینین ڕێڤەبەریا خۆ سەر گۆ بەرپرسێن مە لەسەر vê krîzamey avê bisekinin. Bi rastî me gilî û gazniyê xwe di sê cara giyan dezgeha avê û bêçare bû. Yani gelek taxil qamişlê hene bê avin. Bes hilêliyê yani bîr dibûn guhê me de ne çima em ê bê av bin. Av dibin me dir bajar û em avê nabînin. Em hêvîdarin û em gilî û gazniyê xwe dikin ji rêveberiya xwe ser bo çarakê ji me re bibînin. Havîne û havîna dijwar û bê av nabe. û bi rastî ava sehrîca jî gelek jê nepaqijin wê rojê me dagirt bêhna mazotê jê dihat. ئەندازیارێ شارەزایê کاروبارê avê Ala Hibbo ku li Qamişlo dijî ji tora medyaya Rûdawê re sedemên kêmbûna avê şirov vekirine ji wan jî daketina asta ava jêrzemînê kêmbûna ava navenda ewêce û serpêçî û dezdirêjiya li ser torên avê li nav û derveyî bajaran ku hin kes bi qaçaxî avê dikişînin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw. بحث امتحانان دکم ازمونین صفا نهان رفا نهان و بکالوریا هم لسوری هم جل روجاوی کردستانی خوندکارین که پروگرام حکومی دخواندن ازمونین خویان امتحانین خویان نهان و بکالوریا ین 2024 و 25 پیشکش کرد. لشامه وزیر پرورده دکتر محمد ترکو لگل هجمارک برپرسین پرورده سردان ناونده که ازمونان کرن و جنیزیک و بریوچون امتحانان شوپاند. حتی نها پروسه ازمونین گشتین خوندنه لگوری سیستم پرورده رژیم بری سوری تکرن. روز 8 حزیرانه وزارت پرورده سوریه لگل دسته پرورده ریو بری خسر جویابون لحف کربون گل دبستان روز آوای کردستان و باکوری روجلات سوریه جی همان ازمون ورم پیشکش کردن. یعنی خوندکار نچن در وی نافچین ریو بری خسر لجهن خواه ازمونین خواه پیشکش بکن. لسوریه و روجاوای کردستان یکم ازمونن باورنامه گشتی ین پولانه هی شریعت و دوازده پیشهی ین سالا خوندنا 2024 و 2025 پیشتی کتنا رژیم اسد تین کرن. لباجار قامشلو یه روجاوای کردستانی روپرین پرسیاران جعالیه کمیته پسپور و لخوندکاران تین بلاف کرن. های الاسئله اجدنا مخرومه اوانا پرسیارن جعالیه وزارت پرورده یا سوریه و ریوبریا پرورده یا حسکه و مورکری با مهاتنه نهاده لپیشیا و ظرفه وکن ام بهیوین پیبند رنماییان بن. لشاما پایتخت سوریه جی وزیر پرورده لگل بر پرسن پیوندیدار سردانا ناوندک کرو تکازی لسر پیبندبونا رنماییان تایبت این ازمونان کرد.
تم اليوم بعون الله تعالى ابتداء الامتحانات الشهادة العامة. ئیرۆپسایە خودێ ئەزمونên گشتî piştî rizgarkirinê dest pê kirin. Yekem ezmûn jî yên bawernameya Pola Nehê, şerîet û yên duwazdehê pîşeyî ne. Hejmara xwendekaran 405,000 in, 369,000 ên Pola Nehê, 10,500 xwendekar ên şerîetê û 24,700 xwendekar ên bawernameya pîşeyî ne. Li 2007 navendan li seranserê Sûriyê hatine belavkirin. حتا نها پروسه ازمونên گشتî yên xwendinê li gor sîstema perwerdeya rejîma berê ya Sûriyeyê tê kirin. Roja 8 Hezîranê Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê li gel deseya perwerde û fêrkirinê ya Rêveberiya Xweser li hev kiribûn. Li dibistanên Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî heman ezmûn bên kirin. Got di serdema rejîma Esed de سیستم جدا بو. لولو خان روداو